Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ta ko nam? Melissa? Nalawag sa amat timbagat. Jack makaora yan. Mapay. Ado una yan ti panagururay ko. Amon dita. Gusto nga sana kung nga makaoray. Sige. Pinakon. Melissa, please. Saan na ko mga panawan? Saan mo ko may ibagang agsinata? Nagsipot-ipat patag ko na yunay. Nabayagan. Una rod. Nakabaybayagan ti relasyon ta. Di nagbatlangan ikasar. Ken, nakadadong nga rason, nuwapay nga santa pa ng kasar. Gabot na sampay nagraduar ni Kasto, ni Kasijay. Amumat ti kasasahad ko. Ti kasasahad mi. Nauli lang kami ti amakin ina. Kaya siya tinauna, kada kami nga kakapsat. Siya tinang pareduar kini Karen nga, ading ko. Kadita, urayan pa ilang graduar ni Darwin. Digat upat pa nga tawan. Sa bali man nga tawan, nga panaguray ko. I'm sorry. Ngayon talaga nga sana kung nga makauray pa. Ditakan. Melissa! Melissa! Elisa, please. Urayan nak. Melissa! Elisa! Nyakit ngaminin manong name iti kastoy nga kasat. Nagraduar laing iti high school manong name iti matay dedi tatang. Nga si Maruno dedi nanang. Ket gabota awandan ket siya akong tinagbaling nga ama ken ina dagiti dua a kaapsat ko ni Karen kini Darwin. Anong name ket may saklang construction worker. Ket no Domingo nga wana ti trabaho tilad dalita ti mapan kusap-sapulin nga panggadan no adag patarimaan no nyaman dita at paubrada. Tapno lang adanayon manong name ti kwartaan. Aging gaya nga di agraduaren ni Karen ti high school, tinamag na manong name no makapagbasa mo't laing. Uwan ko na. Ama, nakam nga baybayan na po, Diyos. Ado nga narigrigat mi, manong name rigrigat. Adamat idin relasyon mi kin Melissa. Nagtrabaho ka sales lady sunat isyudad tilawag. Nga dapat digidikundaway, nga mapangkupasyaren, maarakop ko maagkak. Ngayon saan ko pa nga nagunud ti amin-amin na. Dati napay kayat ng ited, kinores siya, jak pay kayat. Tama nga naman si Kugak, kat maatipat, panang pabasak kaniya, Karen. Aging ka nagraduaren, manunemi ni Karen, na ipasanat ti panag-board na, aging ka nga nagtrabaho ng private hospital. At sumublat mo tan ngagbasa manunemi ni Darwin. Wahin manong, iti isuneta, panagsanita mi kay ni Melissa, imbaga naman tan nga di makaurayan. Kaya't nangasawan. Kaya't nantibagsina kanya. Aging gana damang kulaingan nga awanan ni Rowena ni Melissa kung nakuma iti pagtrabahuan na di talawag. Kanawanan sa diya balayda. Taka, napangkanu sa diya Manila. Kaya't awanan ti komunikasyon mi manong nemi. Ingkay nangigan, papagayam, ket sumagmanulay nga paset, dati ababa, nga lagip tinabalabas ni Victor iti Ilocos Norte, nga dahito iti may kaupat nga pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Marso,
Itagtultuling nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, the Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen kani Reynaldo Rey Fiesta. Dita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagidak kakadakkel a premyo. Dito'y page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like dati video tayo, ken paki-share dati video tayo, ken saan kayo pa yung nakapag-follow iti page ni paring Ray, mag-i-follow yo ko ma. Ken kasamaten, no iti YouTube channel, ti pakabuyaan nyo reto yung video tayo, paki-like, paki-share, ken saan kayo pa yung nag-subscribe, iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, ag-subscribe kay kuma. Ni manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, host ti Lagip Tinapalabas, kat ituloy tayo ito madamdama, ti ababa nga Lagip Tinapalabas ni Victor nga pinaulwak iti di makaurayan. Ababa laing tinde pa nang ibasa dito, itap ni Kastak at pasimsiman da kayo, laeng. Nga nalawlawag tumot lang kay Denggan, ken buyaan into 12:30 hinggang alas 2 iti Action Radio DCJ Silawag tap na napimpitas iti panakay portray na. Kaya ito ka din nga mangmanan dato'y hawis dato'y second grand finalist tayo, Denggan tayo. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Jimmy Borromeo iti Lawag City. Denggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang teragsak ko. Tada ito'y pakasaritaan ti biyag mi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adumdongeg iti dahito yung programa. Awisen kayo. Dahil surat yung met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Awisan ka nga rin nagsurat papagayam. No, daan kayo ka nagiti success story. No, idi kat marigrigat kayo hanggang simaliwanwan kayo. No, idi kat nagulo. Ato problema kan panlubok nga dinteng iti biyagyo. Ngam kadagito kat success, nagbaligin. I-computer yun sa iyo iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. No, saan nyo mat nga kabailan nga isurat, katawan tibang interview ka na kayo nga writer. Mga writer, da kayo kumati, mangsapul ka lagi tayo interview nyo at daan iti success story. Sakmat iti mga interview ka na kayo, no isip kayo, tiyo, da ka kasta nga pamaspasama, da rin kita pa-interview ka niya. Tag-message ka lang dito page nga Dear Manong Nemi, wano sa angkit page nga Rey Fiesta Sentenciador Award, kahit ibagayo. Sir, kahit ko tagpa-interview para tilagib tinapalabas ko, no kunayo, tapno makapagka-communicate tayo. Ha? Okay ba? Darakal dito premium, agasam ta 50,000 pesos no siga ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Imagine. Di ba? Okay. Dari kita agbibuyan. Thank you for watching. Ito yung agbibuyan ni Feli Caser. Dito yung talingaan proper. Yeah, kasama tayo kay Jones Remy. Pakishare. Dito yung video tayo. Yeah, pakishare. Kaya't kablawan tayo man, kita birthday today ito ng aldaw, anak kaditang aldaw. 12. March 12. Oh, birthday ni Nana Soling. Solidad Domingo Ruiz, iti Lubot West, taling nga Alawag City. May kamanong ng birthday nan. May kamanong taon nan. Na imawat iti no na generian iti last year. 96 nan. 96. Basit lang yun Nana, abutin nyo ti 100 years old. Yeah. Isot ka ba bakitanin dito talingaan? Kung nadabay bakit? Okay. Agkabardyanda kini Romel Ruiz. Tayo muna inaunang apo ko. Dahil tatang. Yeah. Gabuta inaunamot nga anak. Inaunang anak. Kapsat tayo ni Manong Rumi. Romel Ruiz. Dito tangatan Santa Ana Cagayan. Happy birthday. Hasta matang kini ayaan. So, intunod ko at in Romel, tunod 13, intunod bigat. Tika Berdian, na dati apo ko na tituod. Ha?
ni Nana Soling, da apo ko na tituod ti kabardian na ni Rosel Ruiz from Papa Silier and Mama Cherry. Dato'y putot ti nauna nga anak ni Benison nga kabagis tayo. Kaya nga anak ni Nana Soling. Okay? Ang kabardian da. Apo ko na tituod. Kasama din kini Randy Dakiwag. Okay? Happy birthday kada kayo. Inte nga din ituloy papagayam. Nga iba sa dati aba nga lagi pinapalabas ni pagayam tayong Victor iti Ilocos Norte. Saan ko nga roden amakontak pa ni Melissa manong name. Gabay ti daytoy ket nagbarbartekak manong. Nabaybayak ti bagik ket kakaasi digit kabsat. Mangmagbaga kami. Manong, saan mo kumantadayon ti biyag mo kapulaing ti nga babae. No saan na ka na kaya taon ti maramit mo? Oretad damat pagtrabaho akon. Siya akong di makamu kini Darwin, di pa nagbasa na manong. Saan mong ipalubos nga sikat saan agbaling nga successful kada tayo nga talong nga kakapsat. Manong please. Adabay di kong daway manong naming nga umay nagpasyarin ni Berto. Di ka trabaho panda nga construction work. Pare, rimapis ka matin. Kasapulan na ka ni boss. Umay kagtrabaho. Jack dumat lang may yulot trabaho pare. Gabuti na pasama. Pakamatay ka nga roden Dapat wala pa asin di problema. Si kamit kasakala di lalaki. Apay, mamesa ka di lang ti babae dito lubong. Nasakit pare. Dapat umamat na raman ako ng Melissa. Dadi mo kahit hindi nga ramanan, tadi ang mga numasikukam, kat maati-pati panagbasa ni Karen, kasyay. Kung narod, saan nga nakauray? Wala. Kita nangarad. Bumaan ka. Kas ka lang lalaki pare, o makagtrabaho. Siyempre ka nagsubli nga rod manong nemi ang nagtrabaho. Pangililiwagak manong nemi ti amin. Nagbali na ka busy. Kada dapat nagdigundaway manong nemi. Nga ore no, adda kwartami, nga rabatin mo. Kunak ni Darwin. Darwin? Abe manong, di ka mailiw. Ti, nga mapanagsilaw. Nabayagan nga saan nga naman nagsilaw Hindi kit magkasapulan ni Manang iti kwarta ka. Nasaan nga umana ta swaldom ka mapantag silaw. Again enjoy tagabuta adot masilawan ta. Sige Manong. Indag silaw oras siya kat mailiwak iti karayan indag silaw. Again enjoy ko ang tungutmutan Manong gabot ta talaga nga naamo tilames kada kami. Adumat mo ka dagiti una nga umayag silaw Manong nemi ngem basit mat di mahalada. Kit ko na nga ni Tata Daris iti na minsan nga rabi. Nakauna kami ng may nagsilaw. Victor, ngayon nagbasit. Mabuting digiti ikan ka na kami. Digiti labas ka na kami. Ngayon da kayo, naamo. Kasansa, Tata. Gabutan na imuna kayo. Urayan ta palang agawid. Kurami ta. Kasta kita. Sakam sumublat mat nga agpasurong. Kinagpay sumanong ore at da makauna ka na kami. Na asidagdag iti lamas kada kami tilapia, bugto, udang, kipi, bunog, kanda dumapay marong naming nga makalapan ita karaya. At malaksit manong naming at danto paglakwan mi, siyempre at danto si dami, at danto pwede kita ipadawat mi kat maragragsakan da. Aging ka manong naming adimteng maten ti panagturpus niya Darwin. Congratulations nga din ko. Manong, kasano kan itong haroden? Kasi ka lang saan nagturpos ka na tayong nagkakapsat. Kasi ka nga harod tinang paadal ka ni Manang. Sa ni Manang mo tinang paadal ka niya. Kat ni, hawang pa yan ni Melissa. Ni Manang Melissa. Di na pakadanagan. Kayak. Natib karak. Saan ako nagbarbartek.
Nerwar na met manong name iti pa nag-take na ti board ket may isang accountant nakastrek iti may sa bangko. Naging ka manong name nga kung makanyak ni Karen manong kayat minti agasawa kini Rodel. Sige, nag-asawa kayo. Ako matindanas ka nga tuluan ta nga basa. Damatin pagtrabaho ni Darwin. Di umuno na nga rod ngam sika. Sige, okay lang. Nagkalay sa nga rod, Karen, ken ni Rodel, kat siyempre na dandang adakus iti balay. Si marunumatan ng baga, manong name ni Darwin kaniyak, ganyam amun at ti girlfriend nga. Mano, kalpasan ti makatawan, managkasarda, manang Karen, ken ni manong Rodel, gasawa ka mo kini Josie. Kawa na, ano nga rod, pagtungpalan na reta. At ang trabaho yo, mag-asawa kayo. Nagkasarda nga rod matmano. Aging ka ako na kanyak, manong name ni Uncle. Kapsat na di tatang. Neket si kamat ng tinabati kag may message ni Balayo. Victor. Uncle. Kasi mga asawa ka mo na. Si kapit tinaudi nga mga asawa. Si kat tinauna. Siyempre, adamatan balay lagit kakapsat mo. Sige, Uncle. Tapos sumapulak iti armak, barang na malipatak ni Melissa. Ni pala ngamin Melissa, di patpatig ko. Opo, kita da asawa na sigurado na dyan. So nga, sumapul ka lamatan, kasukat na. Ngayon iti may sa nga malem, iti Sabado, manong name agrubrubuata, kadigdigos ko. Ada mapanggo obraan manong name nga pa obrada. Idi ta matugtog tiri daw ti balay. Kasla nagparik na kanyak nga da dumting nga grasya. Grasya nga daw no disgrasya. Idi lokat ko tiri daw manong name na lang ab ko ti banglo ti maysa nga babae. Melissa. Victor. Melissa. Sana kanila nagtagtaginap. Saan? Siyak, Victor. Susumra ka. Pinastrek ko, inrekad ko, tiridaw, sa ko inarakop, kat naglanang itinapaot, nag-inibibig mi manong nimi. Nagsubli akon. Kalbasan nga nagtrabaho sa Diyan Manila. Dada na pintas nga opera sa kanyak sa Diyan. Kat, inorin nakman lang. Nakauray ka kanya. Sikat isang nga nakauray. I love you, Victor. Kat amok na siyak pailaeng kat siyak tulaeng ti babae ti biyan. Kat gapotawang kaduami ti dayta nga gudaway manong nimi tag may sakmaten ninawis ko iso na iti kwarto kat ditoy nga empainan ti amin-amin na. Kat napaniknikak manong nga siyak atalaga. Ti amok idigit insukat na kunin ti sabaling virgin manong nimi. Oh, Victor, Melissa, kunak malanod dan sa bali. Awan, siksikan tulaeng. Kat gabutawan ti sawsawi mo. Tulagan tamot ti kalaysata. Oh, Melissa, Victor. Diri ababa panao manon nemi nagkalaysa kami met kaniya Melissa kat nakaragrag sa kami manong nemi. Kat gaputa, nakaurnong akmet, pinagtipon mi, kat nagipasdag kami, tibukod binga negosyo. Na dayta ita, income iman manage. Siyempre, manong nemi pinadakil mi, tibalay mi, kat dito'y kami nga nagnaed. One, kat siyempre, nagkaanak kami. Gustunan ti talo ko na ni Melissa, iso nga talo laeng digitan nagmi. Irinto ta dua, kada Karen ken duamet kada Darwin ken ti asawa. Nakananaman tinaranya ka masakbayan digiti talungan nakmi manong nimi gabuta napintas ti negosyo mo. Ket syempre itilikudan ti adu nga rigat ngem kam naglasatan. Gabuta ulila kami. Ket naragsak kami agsipud ta nagbaligi kam amin nga kakabsat. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong nemi, kadagyaman tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsalmingan ti bihag. Tuagyaman nga pagaya mo,
Victor iti Ilocos Norte. Babagayam no pay nabuya yon nangigyon ti istorya nga napimpindas tungod lang tingkay panang dengeg panang buya into no aldaw 12:30 gingganat alas 2. Iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Arnel Sambo Sonido, thank you for watching. Kung nagmamayat na kita nga background music na. Aya, manong, wala na. Advance happy birthday, Arnel. Tapos dapat ang ni Erlinda Panterosete, thank you for watching. Ni Arnel at amin shout out ken ni paring Borogodog. Walin nga nana. Ana Pimentel, dapat agbibuyan. Ni Feli Caser, John Snery. Thank you. Okay, kita tayo ito, numadamduma ko nakumang sorry. Ta duty ak ita di barangay sa Inton Aldaw at nakamit kong filmmakers. Alandak kanong aktor, ti may isang ababa nga pelikula para kada ito Ilocos Norte Film Festival. Idawat yung maakam ko na imbag DJ akem ko sa jay manghabak dati Ian Trim nga film kada to Ilocos Norte Film Festival. No adda Tanok Festival adda met Ilocos Norte Film Festival. Ado dagiti aga-aramid kada dagiti ababa nga pelikula dito Ilocos Norte Ilocano siyempre. Ket siyak ti pinili da ala endak guwapo ak ken naliingak ag drama. Nabasak da jay storyline di istoryan. May sak a pintor sa jay. Pintor. Natihilig kong ipinta kada kitay agbebenbang. Alam ko tayo akin istorya ka rin. Tihilig kong isurat kada kitay madamat bembang na. Napintas ni istorya. Maban yun ito ang buyain. Ang kayo buyain dito ay Movie World iti Robinson. Normal pass na ito. Ayan. Okay. Dudes tinagan ko sa diya. Thank you. Kamit ko dito filmmakers in Dono Malem after lunch. Nagmi-meet kami to dito Starbucks iti Lawag. Thank you for watching.